he la hi la ropui takania pathian ni na soifiana la ani ber kan lungai le se omlai ber poin pantlak komtlak rontlak kan phurit chok tu thiantha kan nei thu buan chuana la ropui takani voitam tak phatsanin adu lo zong ti fo maila min tha tham lawa kan pana piang in min lo kom tua kan lungai le mang an zong zong min chok sang khai turin a in pai rengani ti hela hian a soi chiang hle ni September ni som sang khazaria som pakwa khan Ireland khopakhat Dublin antia chuan Joseph Scriven helo pianga apa hi British Royal Marines captain ni in an chung kwa pon Harsalem lo Scriven chu Dublin Trinity College bachelor degree azo nuin State Danga University azir chunzom le a Sankhazaria somli palia chuan University azir laite zirzawin hlim takin an khuwa Dublin chuan a hole ta a no pangani lai tanga a hriat chian anga izong het lo ni ta abial nu nen in nei tumin thu an titlu to boka a phur khermai anin nei mani a chuan an venga ban lui kama in muturin anin tiama athian nu chu thleng masa asakor chunga chuangin Scriven chu alo nga ka chutia atuk loka apasal ni to mai tur Scriven nga ka lui kama alo din lai chuan thole khata asakor chu hlo om mu ang hrimina buai thuta alim zoka Scriven thian nu chu apai khata dai maya lui tui luang khau em kara lungpuya tak mai alu zuk so fuin tuya chuan ni ko hrelawin atata a Scriven aron khen ve miu chuan chanta ka om to lo athian te pun ngalin abiel nu atuk maya anupui ni to tur ruang chu tuya tang chuan anna chuka Scriven chuan athian nu tak savot fek to chu apom vonga amit tui chu dan rual lawin ron luang chuak zoi zoya ti thei reng om to lo hlim takin kan leng du nanga fa du om tak nein chung ko hlim om tak kan din ve anga ti alo suang to na te chu mit khap kar le ka atham ralta Scriven chuan an chunga thil thleng hi rap thla ka ti hle a ka khovel kha atop ni berin ka ria khatatang khan Ireland ko thler tlangram le luiluang zong risong chuan ka mangai kha min hriat chuatira hlim taka kalo suang to ngak lel taka kalo thir kan in nei ni atakram changta si lo chu min ngei tua chuatir thin ani ati chutia beidong le lungai taka omlai chuan pathian auta a anin alo thamwana ma se engkim mai chuan abial nu anupui hual boral ta chu a hriat chuatir zel awangin chu hmuna om chu hre omati hle a zin chuwa mundanga nunbultan that adu ta a ti chuan kumsang khazaria somli panga Ontario Canada a apem lu taroi maya Scriven chu Ontario luipui kama veng pakhat Port Hope anti a chuan munawa khuara Ireland ho to loin Canada hian om hlen ta ni he hmuna hian Lal Isua tlang chunga athusoi zinga poimo tak pakhat midang tan mal somna ti chu thupui beranin amamo to piang ta na thok chuak turin in tapum hlum ta top mai ni mai thai te angai sak ema a thei angin re theile piang sualte atan puya a chanchin thrachiang tu tak te chuan Scriven hian chanpuina mamoa ama pantu te voikhat ma atnarin alo hial ngai lo anti hialani miten pathian mangaina an hriat fiat theina na nunalan tir chu atum berani thin chutiang chuan kum somli vel lai chu Scriven chuan Port Hope khole a che vela midang tan puin a hun zong mangrala a khobi pui te po in Scriven na thoro pui tak hi an mu mai big lova Port Hope samari mitha ti in a mingleman vo sak nge ni a fel le taimak em awang chuan mi te po in Scriven chu hlo fa chor an chak ema ma se hlo nei roi adu ngai lowa tan pui ngai na thok thailo mi noi hnung te tan a thona tho chu a thlang jok thin ani Scriven chu lekha thiam te alo ni boka an veng pa British long captain nui Robert Pen Galia fa te chu tuition a pathina
Chu ina omve Robert penatunu Eliezer Rosnen anlo in mel uluk ve de waniange Joseph scriven chuan anupui hualina boral sanatanga kumtam takaliam nuwa mangai atong thar vele ta kumsang khazeria somnga pali fawang online laya in nei turin thu antitlua scriven chuan nupui nei turin avoid ni inatan ain bos sai vele ta ni scriven ale Eliezer te chu an phur to hlea in nei na thil tur boy puin an vir ve zaka hapo soitman lawin an boy dun ve hle ni amaro chu vandoi thak takin Eliezer chu pneumonia dat nei na tak bok ve ta khat mai scriven chu an duat takin enkola ahmangai chu chanu na tum to lo hle ni amaro chu Eliezer chu an mason na lam ain niam lam apan zela anin nei ni mel muturin thakat po nga ngai to lo tia scriven chu anupui hual pahni na Eliezer ro si chuan aboral san vele tani scriven chuan atur na hlea mase alung ngai nei na vor to pathen lai point Lal Isua pan na chang a hriat awangin Joseph scriven chuan atur chuak le thei rama Eliezer thi tanga kumsom aral nuwa airilena tangin lekha thon arun thenga scriven chuan an chiara anu chu dam lo thu le re dam porin to lo thu an ron thrila scriven chu a thing noka anu dam lai mel chu mudu ngoi ma se airilena hona tur sumle pai nei silo ti chuan anu na chui kira ahma imasa anu pui hualina boral san dante kumtam taknuwa anu pui hual pahlina acha non le dante le anu dam lo na tak thimai turpo kan theilo khopa are theina te chu ngai tua he khovela malngoi in hriat na te nein a kho harna azul ta hleya vandoi bik riawa in hriat na te nein anuna beidon na aron thlenga pathian rong bol po chu omzi omlo riawa hriat na te aron kala chutia mang an em lai chuan atong try ta ringut maya hun harasa tak pal tanga thlen na tam taka to lai chuan he thu hi adong tanol mayani Lal Isua kan thiantha ber kan mang an lain min lom thudanga don bel zela ama hne na kan tong train kan thena piang hi apom mun tam takan san fowa lungai mang an kan tur thon eng kima Lal Isua ringa kan tong trai lo wangin thil fe omle khen na tokin boina lo ombok sela tuilai rapalungai ain Isua lam tong traila ama atluk thian lu le rin min puitur katong lovang kan sual kan chaklo na zong a hevek tong trailang rul rulama chaklawila mangan rit phur nei po in Isua hlu hi kan hum himna lama tong trailangin chungten min tui thar ma sela thianten min husit sela Isua hne na thu thenila kan pho hian min thamonang What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God